Nĩ mambura mangemi ndũhiũ na gĩkeno kĩingĩ mũgũnda-inĩ wa Twala, atumia a rũrĩrĩ rwa Ũkabi matũnganĩte kũgayana mbeca iria monete kumana na wendia wa ciũma, ũrĩithia wa njũkĩ na marĩhi ma agendi arĩa maceraga gũkũ. Maugĩte rĩrĩ nĩ itacũkia inene harĩo nĩ amu manatũra marĩa athinĩkanie nĩ ũndũire matũraga maraga rũhĩ kũrĩ athuri ao mamateithie. We have beekeeping, we have cottages, we do biogas, kitchen garden and animals walk, and we preserve the good part of our culture. So we do merry-go-round kama kikundi, tunajisupport naye kama women, tunapea mtu loan, unaenda unafanya naye kazi zako ama unapeleka naye mtoto shule. At the end of the month unarudisha na interest, ukichukua 1000 unarudisha na 100. Aingĩ ao merekagĩria mbeca ici marĩhi-inĩ ma thukuru cia ciana ciao, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgũkũra rũrĩrĩ rũrũ ũkĩa-inĩ. Ni mama wenye wamejikakamua wanataka kuona at least wamefanya kitu katika maisha yao, na pia wanataka kuhakikisha maisha ya watoto wao iko pahali pazuri, kwa sababu through this wanaweza kuwapeleka watoto shule, wanaweza kujinunulia mavazi, wanaweza kuwalisha watoto wao, familia yao, na also wanaweza kutengeneza business zao tofauti, kwa sababu unapata mwingine anauza nguo, mwingine anauza asali. Tunaitoanga pesa hiyo table banking, alafu tunaishare kama loan. Kuna wakati tunatoa zaidi ya 1,100, 1,200, alafu tunagawaga kama sisi tukiwa kikundi hivi. Unauliza tu venye unataka, kama unataka 20,000, mwenye anataka 5,000, times tunasaidia hata members wetu ambaye hawezi kulipa school fees ya watoto, tunapatia mtoto mmoja. Kama kuna mtoto maybe mzazi hawezi kulipa school fees, tunamsaidia kumlipia school. Nĩ mũcemanio wĩkagwo kerĩ o mwaka, na atumia aya nĩ magayanaga ciringi milioni 1.2. Wazee wetu wameelewa, wanajua hata hii, wanajua venye wamama wanafanyanga. Taifa hakuna vita nyumbani. Hiyo pesa tunaiweka kwa account. After tukiweka account huwa tunashare kama dividend. Pia sisi tukiwa subgroup tunakuanga na dividend. Tunagawa mwezi wa 6 na pia Disemba. Na pia kwa hiyo pesa yetu tunanunua pia chakula, alafu hiyo chakula tunagawa tukiwa kama kikundi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.